بسم الله الرحمن الرحيم Paglarong simpisita biyan, saan buto natin yung biyan lahulong ni? Biyan to dyan. Inang din mga magpapanayam, magtalang. Pag maap yung mga imalog, pawaktuin insyaAllah ta'ala. Basal na yaunin. Amin, marayaw yung pangdungog nila, abwa. Pasal sinamin yan. Ya, alok niya. Biya. Bulbul ambaw yun. Okay na? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Demikian salam doa pa mga sila amuin simusugpat kadto taniyo nga waktu ini insyaallah taala masing-masing in programa na to amuin sa kaino ini aon pakasay iban kabuhi insyaallah subhanahu wa taala. Demikian day sab si mga sila amuin limalamod long ta bang ibarat biya mga ini kuno ini amuin kabuhianan sila in biya mga timutubong silpagkala na to supaya rin mabugto. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ilan dyan na to waktu ini amun pagyanon sing kita al-wasiyatu lis-sam'i wa ta'ah. Pagwasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa amuin dumungog sin wasiyat sarta bangkirungukan na suway siya magtaat. Inhukuman niya ito kataan wajib. Wajib in dumungog, wajib in magtaat. Amot tuin ini dahil ang mga wasiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Dharrin radiyallahu anhu qal awsani khalili alaihi salatu wassalam bitalat. Baita dahil kan Abi Dhar al-Ghifari radiyallahu anhu wiyasiyatan akulong niya sin Rasul
sallallahu alaihi wasallam khalili ati niya amuin kalasahan niya lando amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab mga kasahabatan niya lando in kasi nila Rasul sallallahu alaihi wasallam amu pagyanon amuin di sila makahinang sinhinangon nila tiap-tiap adlaw bang nila rin kakitaan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amad tuin ini kasilasan nila Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini nilita niya insiyawiyasiyatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam sintulong niya pakarajaan imbaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya asmi' wa ati' walau li'abdin mujadda'il atrab wa idha sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa usibhum minhu bima'ruf wa salli salata liwaqtiha wa idha wajadta al-imama qad salla faqad ahrajta salataka wa illa fahiya nafilah tu pakarajaan ini piagwasi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang niya piagwasi ha mga kasahabatan niya lamod kita niyo umat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala manjari hambuk dito amunain dumungog sin uno-uno na patumtum uno-uno pangadjian subay kita dumungog sabab inyang kataan in pangadjian din Allah subhanahu wa ta'ala din Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ak hajjah dia hajjah siya in piang daakan sin Allah ta'ala kaniya cukup kataan daing kakahiwal kabtangan sampai pamin maksud kataan din Allah subhanahu wa ta'ala way pamusog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon misan hambuk hinang buat malaingkan in kataan din Allah subhanahu wa ta'ala liannahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in kataan hibaytan niya wahid din Allah subhanahu wa ta'ala sababin siya da'ak hajjah sampai wita doon haon sin Abi Dhar walau li'abdin mujadda'il atrab misan pa yung kaaunan sing giwaan sing kaptangan pagwasiya dahing hambok ipon lang niya pikok in lima niya at niya sipat sintaw ang mga turun biyaon kakulang sin pagka uno niya sin pamaranan niya aun sabdahon aun naturun sin mano siya hambok riwayat lang niya walau li'abdin Habashi mita to siya butin abdun Habashi ipon uus na yung paisa hawla Habasha in tauring hawla Habasha wayron maputi itom kata wayron kakitaan mo bang doon ang kakitaan mo puti bang siya katawahon at niya tingin lumin pangatod mo sa wala niyo kaya hatihan aun waktu labi marayaw imay tumdeng si maputi ha? Ipagbansag pa si Manusir in siya maitum aun ikasuy-suy ko kanyo kita ko television dito pa ko Saudi ambok babae wayroon na makangilo pa rin kanya alaw sindun niya ino siya na yung mangilo pa rin kakatan sabab may ita nagpuntis yung pinagpuntisan the ugliest woman in the world the most ugliest woman in the world siya hindi mao na-imagine yan na yung nakutuno in luparakbos niya diyan uning kaya raog niya pangasubo mahita ka lang hipagbansag mo ingi sindo paragbos sabab indyo maugdihay ni amon
bang biya ka to pinaka mangilo pa. Laong niya, angkan ako, ipagbansag ko, inlo paragbus ko. Karena, wayroon sibo ko alam sindon niya ini. Piyapan jari sintuhan ko rabulanan ini. Way siho niya, ang pawaysan magsiho. Misal pa yung kambal, aun hadya tiyuk-tiyuk. Piyambindaan nila. Ha? Misan na amin lo paragbus bihan, sibo na tood kataan, sambil sing kakahiwal kataan. Sambil patingog sibo. Bata ko, o namaon ko, anak niya kambal. Amo pa inimihan kaniya, magkalaong pa ama. Ingan sinambok kay Abdullah, nambok kitaha. Abdullah, lang ni kaniya ba? Ama, lang ni ko siya kung ni Abdullah, taha sa ako yun. Putay ko, no? Sibo din si insuara nila yung kata. Sa imahal ka, amuin, inigaw, subaygaw, uno. Magbansag kaw sin, piyapan jari kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok din ang mga wayron sibo mo. Unique lang sin bahasa Angles. I am unique as a being. Ha? Isa-isa kurado niya ni. Kaya saan ang kalupang mo? Bihan. Nasubay mo at ipagbansa karena bangubiyansa impiyapan jari sin Allah ta'ala dihilan ko sin Allah ta'ala dihilan ko pahala sebab isi impiyansa mo siya batin Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jari kita uno bi ahsani taqwim. Misal pa uno lo paragus mo ini kau ahsan taqwim. Sarayaw-rayaw pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uwos way pirbidaan mo iban sin puti. Ibuda. Awan bakay ko rin ha pultal ulya. Pultal ulya ingan sin inihula nila. Ha Afrika. Ito. Nasa mainuin ito ilingkat sin pais. Bang mo saan awan magtubiha. Usog sa biya kabayang nagsasapuan dyan ko sin pais niya. Mainig man tubihan, malango. Nasampay naglangog kami biya. Naglangogan. Lang ko man dyan magkasawa kami rito na wala niyo. Nakarong ni Magto. Di ko kabayang. Uy, lang kumay ka. Tamulong niya aon miyan tumili ka. Wala na mo. Iurol sin kabata-bataan. Yang kagatawahan lang niyo. Nakakita ka minta o maitom katan, pagkabasaon dito maputi, biya ukis yung pangatod nila. Yan ano rin ukis? At ini nakabinda din nakatan. Biya. Aon saon, bukay. Pagkubos, inhakatilibot niya katan, uwak. Atoy. Jawabin sila, proud sila amin pagpapanjari sin Allah Ta'ala kanila. Bihan niya. Naamoy yan to. Manjari bukon imahal ka dito amuin luparang busta. At kamumuhan imano siya bihan niya. Magpi. Labi-lamin hawak ko na to ini. Mag-idolize. Bang magagita guruhan sam, ayan lang ng guru ko. Bukon ka. Bukon, aming gumawa din kasi mo. Puno yung biyayta niya. Karena kataan, gumawa din hasimod, taring kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhiyal ka ang tarito, kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hindi mo kaw, labi-labi na Quran, dumug kaw, magtuyo no, ibadah. Bangkaw kimahakan, pabang yung biyayta, labi pa makawa mo. Karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amad tuin ini sarayaw-rayaw lang ta urulon sing kita kawaon. Kasabi tubiyenta sin Rasul doon misampay kaunan pikok sin taon nagbisara panginggi mo kaddangan din Allah subhanahu wa ta'ala mo timhal kayong kaddangan din. Sabab inyat to mahinang mo lutuanan dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Ba't ba mo hiyalgaan yung kaptangan yun kalam sinallahu ta'ala hiyalgaan mo yung tagdapukan niya. Hiyalgaan mo yun Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatod. Nah, ubusin hikarwa niya, lang niya, ya abada, bangkaw lang niya magluto. At ini pagluto ini biya mga biutangan mga tubig. Ha? Biya kakaon sinarabian, matawad ka jenis kakaon nila, matawad din tubig. Biya, bangkaw lang niya magadyan pagkaon, pagpataw rin tubig. Ang biya kato di pataw rin sabaw. Ha? May tayo. Bago ko lang niya, bangkaw magtugna, ang pamulong niya bahagi inhapang daing mo kata. Haamuin, mamarahisab ka nila. Sa tao ni sa makapin kay mo. Biya. Nain ka maasanta, iabutan na mo ini. Hindi ko waktu ini bang akong pakabakan. Inhinang nila, ang magkakita sintiyanom nila, mga nangkabihan pagkita along niya, kuwan na yun. Sarang-sarang biya sa yulon. Kawaon, to kaawaon nung ni Kato. Magtuy siya to, sipak-sipakon diha, ang pa, amano. Ubus siya to, ang pa, huya-huyaon na marayaw biha. Ubus nung niya to, busi ba kita lang niya magto, ini, o pumirituhan sipak bayad to. Kaya tayo rin o pumi. Ha? Ista tahay. Ipagyanon pumi, masarap ipaglamok mga sayol nangka, ha? Mga sayol sayin. Yeah. Nabiusan pa yan to. Namin ipaglamok. Sababin sila, iuhukutan, ini paglalamok bihan. Taas. Mangyad to, magtukna na, ituntun na bihan na pabawa. Talang sinangli. Ha? Amin ako, lumatag na namin nanam sinista ito, bisurong na isang pata. Panay sa bukutan bihan. Amo din nanam niya ito. Bihan. Napagubos, ang pato, ipahatod. Pakabayan. In makapin, amo din pagsawakan na ibang pamilya niya. Kaya ingatan niyo namin nakapin piyak bahagian. Ano yung bayda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fadlu ta'am barakah. In kapin piyak dihilan mabarakat. Yaw ning barakat kata. Bukon kapin piyak kaunan. Duga in kapin piyak kaunan, iban sing kapin piyak dihilan mo. Ha? Aun tumpukan sin mga kita bang yato kapin-kapin na magakaw na kataan maghigop sin sawaw. Ha? Ba't bahasa amod to kuning pagyanon sin Rasul fadlu ta'am barakah. Ipagmana nila kapin simpiang kaunan na mati mabarakat bukon kapin simpiang dihilan. Batin pangadatan sila na kauna mangdihil na amo na makapin para kanila. Aun waktu ingkapin suko nila baya-baya magalop na sila iban sin family na kumaon aun na isang magkukuk biya kimukdan ka Umar ibn al-Khattab baya-baya masuok na yung pagbubuka aun na kimukuk siya sarang-sarang na nakapin nito uus piyang dihilan nalong niya biyari kami ini pasalsin ando tuad law na sa kami ni misan nakakinang pagtaw. Unay na kasi Umar ibn al-Khattab tunga kantuan yung tunga piyara yung tunga tunga da kuma kanila na baya-baya waktu na amuin mapuno na magbuka yan to na isa baon kimuko kantuan na kanila gamit sabing kita kahapon na kaun kita insilaw to adlaw na kantuan na kanila yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Magbakkas yung pagsandal halaw na ginawaran nila yung pagpatian nila hatay mangod nila.
Bihan yung pagkasila sa haram ng Islam. Bihan. Narikato way. Ha? Misang biutang na bihan. Kita, pagkakitaan ko, kantian pa yung lamay niya bihan. Gawaon bihan. Ha? Bukod? Ang pagkakitaan niyo? Ako, kita ko rin. Ako, kita ko to. Wallahi, kita ko to. Nakintin yung kuno. Dahil ang mga pangaddadan, yang Hindu sinaramata, subay darto, preserve lang si basang kali. Itaw, tabukon sa diya itaw halong simbigi jantong. Ipagpin ha anak kapo. Supaya in amal yadto, masi timutubo. Kababaw singgumi, misang kita yan yung halong kubul, masi. In binin ta kanila yung di marakan. Amo yan yung panghindo sa rayaw-rayaw. Kanain, Rasul sallallahu alaihi wasallam pagwasiyat niya, wala nalugpas sampai pa waktu ini. Masing-masing kaya pa kayo si mga kasahabatan. Ikato, wasalli salata li waqtiha. Wa idha wajadta al-imam qad salla faqad ahrajta salata. Wa illa fahiya nafilah. Laung niya suway hadya ko nagdadagasin waktu. Nagdadagasin waktu. Sebab yung pagjaga mo, amal mo. Waktu ko nagjaga, nangangandal ko sin waktu amin dumatong, nagdidikir ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Halam ko nagdidikir. Sebab tiutum-tumbuin waktu rumatong niya. Wala niyo hadyak yan na naman yan. Nabi adin nain umulakin ang buhok as-salatu khairun khairun minan naum. Yaon damasi apuson kau. Imian pa ako hindi magawati unin lagi ko sa bulak kiniyo sin tubig bukan ba? Di da magijol nawang kaulong niya nakaabot sin sambahayang hawak din imam timindog na idza adrakta rakaatan minas salat faqad adrakta salat. Bangkau nakaabot hanta rakaat sin sambahayang iabutan mo in sambahayang. Wa illa fahiya nafilah. Bangay mo iabutan unura ko man. Kita tahu. Kan yang kagunan magdungan-dungan kita niyo. Bukan ubos mag-imam dia, ito na sa mag-imam mataas. Manjari bang taureng hawa. Natarasan sila sin waktu. Sa ininiari kita niyo kata. Bakas ko na kaya lecture. Yung magli-ili sin waktu, di tayo maunin sa bayan. Bukong ka. Magli-ili waktu, di tayo maunin sa bayan. Namalugpas. Karena sabay kita amuin timplano pa lang simbahasa magbati. Sabab yung pagbati mo yan to, malabo na magtuy pahala. Malabo na magtuy karawan. Pagbulat si mata, alhamdulillah. Yan to na magtuy mo klasin, ang buko sin syaitan. Setiap-tiap inanakapo Adam matuog, bukuhan tong kamukusin syaitan. Harap pauan niya. Harap pabubutangan sin unia. Bang siya na kayo iyan, alhamdulillah, muklas. Inhambo, biukusin siya. Pagtindog niya nagudo, muklas ini karwa. Pagtindog niya si mambahyang way na, muklas na. Nawangway, matuog siya, yung panganalong niya kulang yung tuog kukari. Bukon nagdyaga, nagbasa sin Quran sa naglata nag-story. Kita mo, lumpas pa in, piyag dyagahan,
Lupas pasambil sin waktu pagsambahayan. Makabati siya mga lisakang po na sin mahinaat, di niya na marahim baran niya sin laol. Mahita sabab in buko sin iblis siya unta masimimikit kanya. Kato yan. Naamoy at tinday nga mga kahunahan ta paamuhon. Ini nagbabatok in amin hadisin doon biyayta sin Abu Dhar Iwan sin riwayat dan kan Irbad ibn Sariyah قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة ومن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. Beta dunay no sin Irbad ibn Sariyah. Law niya piatumtum kami sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk adlaw puas sin sambahayang qada. Uning sambahayang qada? Ha? Sambahayang subuh. Ya? Mainat. Uwos aun doon pagpatumtum niya amuyin wala pa sin Rasul kaya patutumtum sarta ingkap tangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuyin aun doon haon langta kakitaan mo in lupasin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun pindahan niya sabab imbay talong niya sinambu pusok in waktu sin Rasul nagpatumtum niya unlong niya zarabat minhal uyun makatuluha ingkap tangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wajalat minhal qulub iban manatak ing jantung mo sinamin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakala rajulun inalisin ang buhok dahil ng mga hadirin dahil ng mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna hadihi maw'idatan muwadda' yalong ya Rasulullah mamin-min na kamo puno ba ini kahinapusan na ba ini pagpatumtum mo kamo hawak to ini biha uno lang niya ini kajanji mo kamo ya Rasulullah uno in biya hibayta mo kamo yan mahal ba tudlan yan ya Rasulullah uno na rin niya usikum bitaqwallah wag wasiyat sin Rasul doon kita tumutog kapiyang daakan sin Allah Ta'ala iwan lumayo tayo kapiyang langan bata mo aning pagyanon taqwallah in uno, magtaat kapiyang daakan, lumayo din kapiyang langan. Bagbang mo nahinang indua yan, biya kau sin nakahinang taming sing ginawabaran mo rin nga pinargadyan na. Haamin, bihat to dyan hinang mo. Di hindi ning kakausan mo piyang dakan sin Allah Ta'ala hinangon mo. Uno-uno yung piyang langan niya, tangkisan mo. Impagtangkis mo, ibadat. Bukod sa tulong tayo, hinangon mo dyan, di hilang pahala mo naghinang kau simpiang datan. Sampay sintimangkis kau, ibadat mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nalugpasin hinang mo ito, karwarwa. Bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan ibadat. Sabi tulong niya, biya kau sin nakahinang taming sin ginawabaran mo rin nga, abinarkat jahannam. Nah, sumunulong niya, ang impiang daakan nito sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban si piang langan, suway kau dumungog bang aun karungukan mo magpatumtum sarta magtaat wa in abdan habashi kaya balikan tanin sabihin taurin ko na habasya
Yan. Natin niya minsan mamisarahan. Ay ko magpikir. Nung ngayon. Sabab hatim po nakauna yan to. Misan bata-bata bang aw makapagawa kaptangan lawiin uno niya. Inamin dayaw sing kaptangan din sin taw maas. Tayo maun sin sila. Sabab yung piyagawa sin bata-bata bukon. Din kaniya. Bukon niya tiyakay no. Inya to kiyarungukan niya. Isin kiyarungukan niya. Ang iba'y talang niya, inyan kiyarungukan ko rin nga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kanahim no Abbas, bata-bata pa, lamod na taw maas kataan. Magdihil, ipta, magpatumtum. Yan. Inya to, dahil sa babarakat sin Panginoon asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanib no Abbas. Yan. Amuin pagtahnik kaniya. Kaya ito rin pagtahnik. Ha? Bata-bata ba? Mabot na inumol niya 7 adlaw rin nakakuha niya. Tahnikon na. Atawa, ikahangkot ako patadlaw. Atawa, ikakawan ka di sa adlaw. Bang di mahinang haalaw sinto adlaw yan, uno-uno na adlaw. Nandiyan hinang bihan. Nah, unin pag hinangon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuanon niya inamin tamaryaw. Pusaton niya halam simud niya. Ang panihibula madto pa, bata-bata. May tanto. Sabab inamin tamaryaw to, makasud palong simud bata-bata matun niya, biasa pantun siya kalano anin, laong simbaran bata-bata. Ha? So, on waktu, yung bata-bata, halang sintihan hina niya, makatuon si mga tubig. Ang kanyang bata-bata, bang ipag-anak yan, pintingon si mga nurse bihana siki. Pukpukon pa'y bulit, patangison. Asupaya kasukan niya yung katansin tubig, alam si baran niya. Supaya niya mahinang sakit. Naon paron dahil nga mga hikmat, bang siya makakuha na, di nakakuha. Wajibin hukuman haina magbarurok kaniya. Lawi-lawi na to din panagnaan gatas. Kung tawagin lang niya laba. Yung gatas laba, pag yanon, mapit siya. Umahay siya, mato akong biyaning-biyaning niya tiyo-tiyo. Iniyan, amon yung pagtawagon, habahasa ang galis, amon yung antibiotic. Bang siya maka, inumin bata-bata sinyan, mahunit siya kung ng sakit. Bang haba sa sinog, in-antibiotic, panggaka. Ngayon tanong ng panggaka. At isim panggaka, panampan. Tampanan niya yung katang sakit. Yan. Nampan ka ito, bihawang bukon na. Inipainom ha anak, bukon gatas niya. Gatas uno na baha. Di ka na kaingatan. Ha? Kan pagkarungan ka mga TV. Ha? Ingatasin tao para hatao. Ingatasin sapi para hasapi. Ingkambing para hakambing. Inuno-uno na satwa para hasatwa yaon. Ngari mo kayo ingatan, nadaka na mga katas ng mga satwa yaon yung nakaunsin mga anak mo. Ampari siya yan tumo. Mahita. Dito mo. Sabab in gatas sin hayop masapat in pagsuli. Makaminsan na dumuro in sapi, makatindog na, rumakan na. In bata-bata, malugay pa nagdaraya-daya doon. Di pa minsan makakil. Bumba? Parurong madlaw-adlaw, yaon na nagdaraya. Di minsan makakil. In sabi, pagduro, makaminsan ito na miyanaw. Kambing, ito na limakso. Ha? Ingkuti nga mura. Uno-uno satwa. Pasal masapat insulig niya. Kaya tanyo rin gatas derang hataw yan. Inyan, piara ba yan ha-chemicals kataan. Liamuran ang paliamuran hasupaya magsaram manjalik inumun sin tao. Tumog ha tao.
So bang mo kitaonin, pag inumon na yan, bukod na siyang gatas, amo na yung liyamon. Nakita ka mo? Nahangkan na sambil, nahinang aturan sara, in makainom sing gatas sinambok babae, mahinang niya ina hasara in kiaruruan niya. Imba na sing kiaruruan niya ama niya hasara. In anak sing babae yaon katantay mangud niya hasara. Takam? Babae rin naman jadi asawa kuntay mangud niya. Ya. Anak ko sang perkara. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hau siya dimuru. Biar rahasia bentuk pabadia. Ito ng badia. Harap pangimba. Sababin halong sindahira yang jinisan na suara roon magguwa. Imbahasa magguwa jinisan na. Kami sandikato alam sa buwangan ini. Ya. Nasusayin tau sa buwangan. Tanda niya, wayron naman jari maghinang ha. City Hall bang di maingat magtsabakado. Mahita. Sabab malawa na yung bahasa nila. Yari na yung tauso. Yari na yung sama. Yari na yung yakan. Yari na yung maranaw. Yari na yung magindanao. Sumud na katan. Mahinang na bahasa sin alonsin. Dahila. Pagkaroon ka mga pagtsabakado nila. Bukod na San Pure. Kaya lalamuran na. Yaon na yung Bisaya, yaon na yung Sinug, yaon na yung... Yan. Biya dasin nakauna. Ang kanin Rasul, biya kanto sa wabiyan to in Joko Pinuno. Joko Pin kaptangan dito, halimba. Way siya, napipinda. Ako naka-experience ako. Boko aktor ito, Hayambo. Timpo Ramadan. Ya. Nah, awan mag-iipat kambing. Naggarasin kerba. Nagdanin kerba. Aming kambing, baransin kambing yan. Aming pais niya. Tibuok, tagatubig. Namatin. Bang sila uhon biyan, minum sila. Yung biutang taygod minum yan. Nayuhaw ako. Namin magtumugom na yung matasukayaw, nawayron. Pagbukaan. Nana ngayon, tiyawag ko niya. Tiyawag at tao. Marhababak. Ano na yun niya? Marhababak. Marhababak. Yan pa ko di mo. Masabi, pag-uwi ko, pagkanto ko pa dyan, yan ang asugo akong buru. Naku, yung pa kung nakarungog sing kaptangan, marhababak. Kalima marhababak, law nikaku, ablag min antakul, ahlan wa sahlan, wa marhaban bi. Masya Allah. Kauno ka ba akan halimba? Bukong halong daerah. Cara mo? Amo yan, dahil mga kaptangan nila. Yung mga pa. Nabi ada sindiga to pihak to. Ang kan na hakim ba, kaptangan sinsino kagim ba? Iwan sinirin halom sinda ida to kaing na. Biha. Dapat dito kamu kaingatan mo biha. To paging ka na tumukat sa iyo. Ini natin tumukat, sabab yung kahingat, mato ko pagim ba? Nabi isang ko kahingat ng paging ka lumod. Ha? Tagal. Ya. Cuma kagan siya. So, in kaptangan hahingat, tuba in iban sing kaptangan hagimba. Naso yung mga pangadyon dahil ito kata. Labi-labi na mga duat, naso yung mga kayo ngata. Ha? Biyan to saan? So, mataod bahasa yung kayo ngatan. Labihan. Namo yan hindi ng mga
Uno yun. Santa paghali dunay ni Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Yari na din itong waktu ko. Isiyo-siyo inumaba inumul niya puasin waktu ini kakitaan niyo na yung pagsulang manulang si Mano siya. Pagsulang manulang ka uno, apag-ama mo. Ngayon yan nabihan. Pasal sin mataon na yung ki-introduce palaon sinaka may Islam bukod lamod haka may Islam. Labi-labi na hajaman sin pagbuno wala na uno. Wala na sa uno, wala na natawang bihan, kulang na inmaguno. Pasal in concentration ito pagbuno. Labi-labi na ito na pagbuno sin Muawiyah ibn sin Ali radiyallahu anhuma. Karidaan sila kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maita, yung makasod pa kami Islam, di na matsig. Uno siya, Masihi, nagdara si pangadatan si Masihi. Sabi ito, ika-introduce na rin pangadatan nila, alam sinaraman. Panganal mo, akam Islam, di bukon. Aun na makasod Yahudi, damit yan yung pangadatan niya, maramaw, di na siya matsig. Naangkan na nawiso din pangadatan sin tao Iraq maripalaw sin agama Islam. Amura in malano in dua lokal. Kami biyawita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalamu kayan sin kabatalan amo na Makkah iwan sin Madinah. Bangyang kasuran na malon na yung gumi. Kaya na po siya nga din waktu. Naamo yan in biya nakahawa in lecture na to. Pasal sinduahin na sabot ko rin, wala kayo na natatalos. Ha? Beta sin Rasul, isiyo-siyo inabutan hay ni, paalaykum bisunnati. Doon kamo, mamaugbog amin sunnat ko. Wa sunnatil khulafa ar-rasidin amin ba'di. Iban sin mga kasunnatan sin khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Isiyo, amo na inupat, khulafa. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Wa addu kuanin niyo. Gunggungin niyo. Unin panggunggong. Addu alaiha bin nawajid. Unin nawajid. Bugang. Mahita bugang, yung siya but. Bang mukot-kuton simbugang yung pangot mo, misan mo bisuro ni siya tao misod, makat sa milbaran mo. Di siya mugto. Sa bangdi, ang pamubisod, sa milwa ipon, makat pa ko, mangsod. Sa abo ko ni maksud ipon, maksud niya, bawag-bukan niyo tuod. Insun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Sunna sin Rasul, ipabawag-bukan ka. Iwan sunnah si mga khulafa ar-rasidina min ba'di. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.